Abusia ma mema wo akwaba emene nyasa so se meje next story mensa kanu meje ebedan wo na megidi se wonpo mu no eye banis kasema famuso a bibia ehye eje ema wo next story ewo ho no ye beka ya nanu ya na ye de story bia ababa wo bi ede ni kunu ebai se ni kunu no enhwe no se bia okom obekwakoto ade kra ni kunu na nekoto nyama ne ba se edwomu nyama bia no ni kunu na kotoba nka bia nka oyere die anka kunu wose ka yebe ko market na ka de mama nisika at least won so benya kakra de fees aska yimu na so baba we do se ni kunu no nya bibisa ko no ankasa ni kunu ankasa ebe ko market wa ko to nyama we nyina aba nenne no ni kunu no aba fie ha se abusia nkomo ni mo aye de dodo ni kunu na ba fie no so de na no this time atu edwa kame hunya kunu ko se abrante ne so ne nsema ono so de atu edwa no ni yenti yankasa yenjaje nia odi fo ni nia odi bem kame hunya ko hwe video ne ba so ania ka chibia no so no media no so aba bedan mama rem so be like na wa share na subscribe e de amame me de djumadi so ebro ni dia me de so no ani akosua faculty no yenua baby ed ne case ba menam so ema yetro yensa ed frame yewura eyekwaku mensa ema enei wode sia ye wowa ono so ewo fidua yi emu na ansa na no yema yenua bayi akwaba obapa mema wakwaba acho yenua na wumpom acho nyame aba baby awufiri ba ye acho hoboko honso boko ye de nyame ase na no wodi asem medan ye ema ye frɛ yewura kwaku mensa ma ene waba enu nti ye pese wa asem na wode ba ye no wo ne tofa ma ne wanchie bitie bie na ye to sempa ema yewura kwaku mensa wono so etumi akyeremu nti wa asem na wode ba ye no na ene sen itacho ma asem na mde ba ye ne die me de ba na manfo sutie omutie pa ma me ko sere so ne ese netie ne ka kire wo de yenya de wo ko sere so no mo kan ye no na ye nko asem no ankasa so me pa cho mi kunu ene ko kunu nsa mi pa cho na ye di ka tnan ye tnan ne ye hihya awale nti awale na ye hihya ye no mo wale a enye ma me nye papa bla boni ye mumienu ene ese mo bono mo bla nti e wali wie ye no enye me kura no meka se na madwuma nye kura wo na nka ese opia me se me nkopa adwuma nye wo a wo moa me wo a wo moa me o me bisa sika wusi wuni bi ena ye danu aduane nsusunso a wo na wo kodidwa ye nyina ya betena si di case so ni panyina e hye ye nti me ka no kuro no so nka no kole ni atamfo a wosere so nyani o be mai wa na akodidwa danu aduane o blase emfa wusi ka mame wa na aka kire mi o semfa wusi ka nya de mame e mame ne nfa nya de nkodidwa ukodidwa ba ye nyina ya no aduane no ebi ona me ofi a ne nyina ya no a ebi ho ma me ni ho nso so me ba no ye de na waye ni ni wo ye de wa no aduane no wa no mini ho na twese bia me kwa achima na se bia na me kokulu na wa no nti na me soma ye de me ba na bia woni di ya na nyina ya didi abombu onso no wadi udie o ma miska nya adwuma ni bisi wa talo ni bisa le ya wo ma miska me kobo me se wa mama ne me ka kire me bra me sansa awo me no tina ya awo ne ma ye nti no wo ye mi se na kobo ma me ama ne wo se mo ko no aduan na mu na wo soli ayensa esre so me ba baabi a ono msambe ka kire wo mfi me ne wunya akasakasa aduane ho ayisa akwa kire wo fre wo blase ne wona ne ma wa aduane ni wo ta aduane siwa na me ma sa ba be se aduane so what aduane siwa kwa na mbe fan ka ho aduane na ka me nkonko fe anaka me no to me nkofa be ma foforo na me nko se sika wonu ana ne no to na nka so hwemi ya wali ye kura mpenke ni kwa se ya asem kula pia bontin me no ka sa de ma wunfi me bibia ni na se wo ye nam ka twa wunfi de kwato me se wa manima wo kwa na anu o makwa akoka sa waje pene eno anu no esa wo e ma ye nti wo ma mi nti ni nka hwe se kwa ku wo yiri si wo ye sei
enti gya bi ensanom anasese o ka kire mi so du sika be ma me aye adwuma de o de be ma onuaba minu wo ma wo mi bi na so ma wo nuaba bia nkanya hwe me busa ahwe wo ni bi na ese fa o be fa ne no o be fa me sei o be fa yesi me de ma sema beto afidie yi so na mansan nyina esiri emienu obi awale enyo awa me ma me nka ma asemo obi awale enyo me ma ni busa ase wo betimi ahwe wo sin ha wo betimi ma me no ni so obewu wo so betimi ahwe me afi wo wale ni die klampana eno ne kankan kwa anda ya mi antinamo asase ete so amemi ma me do na me ma ya de me ne kodo asase no medical kodom ditu wanim sabla yenko hunana ansani abeye bibi wa asase ne so wo de moto da bia wo ko ha dai ye di mani ye ta me da ma de nka ko ha dai ya da bia si emudwo na nka so wo pe wasumdie na pa yi asumdie ehwana nka so ye de wo pe ba bia mu ye mienu nyine de nya asumdie mimi sika sa zimire wo di fast mire Nyanyi ya kwatina nsi homma mede kropatu si anu omayi mede kropatu si anu omayi kropatu nsi omma ne nyu aduane ofi omo ese bia ba so na wo beka wonti menka hye na me tonton no man kakra wa animu omo na me ka cho sebra eya so le ntom na kwahye no ma ne ma na me so me mpla me kulu ne beda kete so sa onkonko pla me ko pla wo mo se no nan ade anchi ya ma wo mpla Ezra 94.1 edu atwitwe so a wo munyale nye ya wo mama nye de wo mama mi entwitwe agyaye no sa de beba ni se ma me ne ka ti obi se mi de minimo ebubeni atibeti amanso de sempada asma ma me ne be ka ti obi se wo tumi sie tuma bonten me ni di natam me nya ne bone me nya ne hye se tofi na me meton no eye ne ya no akoka kire wo bi mi kunsu me ka cho se wo de akwahye no ma no ma me pla na wa ye de me wi amaba ma me ne se me mpra no pa no nsia so me kokko plan so si ade achi eni esi o mu nyina atu ma no agumi so pa na me ko ka kire nyankopon na me hye no ave de me yesi ama me na tem didie ensu otokula nam de ade si so na me so bia ma me ne si dabi se wo ko ye ko ha da nsim ka cho se si ho me yenko ye si ho mo no the way ho si ti na wudi na me ne enu abadam fuachi na wo ye de ko ha da ye ko ha da ne krampo no wo ne mi ankochi ada ne ko no adam fu blagman ono ko ya le da dem wo ni ne kokochi ai omukochi ade e ko ti eska ne ma nti kwandu ono kochi a efie na moko han ne sika ba se won kasa ye mu no mete se wo kasa wo han dan ma mo ntena mu da ye me kasa ye mu man ka so han ne pa cho matro upa mema wa makotwa ba amama bo akire sisia wo se wo han edan ma mo ntena mu da ana matwere wo han dan ma mo ntena mu da wo kan ya na metwere ye ani anu de neti ba so fa shene kore me ye frim enti ayo se hwana ko nka me bisa so wo han dan ma mo ntena mu da de a eni efidudu a mo tena ye nyina no na hene na mote abusu afi ana na mote ana se wo one room no musi ni ntem na mote na mu because na me wan wase se wo han dan ma mo na mu da enti me pa na ko su ya na ya wo mu nti me pa ya wo mu aka no kura na me bi a wo ka bi a chi na adwene bi a me pa so no wa collect ni wa da bi ni ntumi nkorete o ba da ye ma adwene se ye wo de wodi nkayaka ena se motena fidudu wei na se musi one room no enche ya na wo han dan ma mo ntre mu da na mo te hene ana me ka se edan na ko han ni me die 7 million no die 5 million na ba ko pe yi a wo ayi da wo ka se wo na danfo na di na ni ma ne kotua eno sika na me de ma no wo ne mi anko na me na danfo na nte kwa di fie wo sere so se mu nyina na mo ka eska bo mo ko yi enye bone ma wa afo wa ye ho ade ye yenko sabre ne krampo de na ye mpena so yes mpena wade mo tena kra che ansa na mbe wade se de mfia mo de tena mpena no do so kra che mfia mo de wade yenko chuaso enti wo kwa chia ka no ne mi anko na ne bra ne koye enti hwana ne ante kwa dunia no kwa ka che ne ma me se me ma me nso na suro kwa ye nti na waka dem
na maame no kwaka kire ni se an sika ye ni atama kwama ni nuam enye sika ketewa na mkwaka kire me maame se oboa na edan ye de kwaka sika se boni to fama me sika se ye de ye de koye na me maame ka se onimi se esi ho na me kwotena nko anye den kwa mama nkwa nkwotena sie ho nti me na me si dan ni bi woni sie ho mo na ekwa akosi a wo ben pena man abresa omu nyina se omu mami nsi dai no omu so omu mami nsi dai no ene se me de kwa ase ho mo a ne kokoye dai ni bia akofa nsensem de braba ntikon adi se me papa amfa asase ama me papa si asama do ba wa amfa asase ama enti ase ho o mami so nkonkotena ho antikon adi se me ma me no da antikon adi se me ma me betina wufie wadi nania so ma me nton no ma me pie no ma me picture na me ji aba no o so ma me nton no ma no afi de me makoji wowo abeto kiesinim me papa amfa asase ama sem papa di asase da okranka wunya asase ni bi kura ntena so wosere so wo mu na ba bia me na ami ado no na okura ntikon adu kura wo mo ho kura asem ba ho aba betina asase na wo ne ku ho no me maame ena ye ne dia mo twegya to me kiesu ma sikiesu enti die enti pa na wo de be mai ba ye me pa so dem de be ma ne be ni sem ne na setena ne nkoyi me bisa be ma de nka wonu oba ate kura nko nye onu ne bebisa bibi wona nka eso yiri hia bibi mpa na wa ya ma oyire no wo de ne echina awo ni nti awo ne nya ne nko me bo be ma no de awo twa wompo a me bisa question na ya no ya on fe ntwa me mpo okay na di nti na wo ka se awo nwu nti no ye wo sa awo me nwu ya o ya me sa ni se okwa abonti wan namfufuo ne ka kire no wo mo ka kire no na o mbe ka kire wo mo ka kire no abeka wo mo ka kire ne se o me ka kire wo se wo ma no ana wo mo ka wo no ale bebo mama ni na je se wo no kwa no wo pia abonti ane namfufuo de sere no me pa twa wo no abeka kire wo but wo ka kire wo se kwa wo ma no be ma ni problem a wo face me pa twa onim ni nyina okay nti wo de ne se be ma no hwe wo yie pa twa o mo ho ka won tota de ma wo mo skan koye wuti won tompa boa ma sa ne ma ni na wo na aye wa de wo mo skan kodi dwa wo so won fe ma okay but akohoma de wo bo me don say eja kwaku bensa sibo sibo omudi nimme di omudi mu no ye ka sibo anu aje se o sibo dia maji so lalo okay it's because sibo jibe so lalo eno anu no okay sibo adan na wakofa obi baba yu kama tuntum se wio na wode na betna ha ne maame ne papa hwe no abone ho ka mana basa ne to ne ho fefefe na wakofa ne betna afia wo se menhwe won tete Makosem pacho ntesa ani eche mi moe ensemo a o kan no beble wom nti no di sumu ne we ni adade enye su na de be me pacho man nka sanyi wo wi ai on already mo fra me no me di kan ka say how ni problem ne ye wo be bi eti no fine mi hu me fa say na o bi about 20 something mi so na me wo ache nti kakra ye ko ba bi a odo eye fu kakra kama wo ma bi a me so na me ye adwuma nkitikiti bi me ba yes wo oba ne ni we ntokwa sese ni ade na no ni e de free hono sa e wo ma na ma ye free oni asa ko pe be fufulo nti wo de me twa short ye betna se na ma me pepe ni na me ye betna se no sika se ni sika bi wo ye de ko ha da ne madam bi ye betna se so no ye bodwa Ezra 90 o bo ho modern adwuma bi ani wa wo nye wo ya ade ti betna e honom no enam wo se nipa so de wo ya ade ya de ha wo ya ade nti na mo fa ho time nti kakra sa no me ye se mbetu afifio because of onunti ada se mi metu anaso no betu nti okohu ni wo fa bi ono kula wu o ka jenzi o we den ko ska kura nka obesi dan ni bi kura man no ho asase bi ho no free say obetimi akoye yasase na aya kwesi dan na
onkonko ye na one onko bona na mane Esther so hia amane nti ampa okọ ekobo na mane okọ enso kura bia wanko hu no ti ono ha be se obe that times na so a se mo bia incident nti o kakra minimi enu a ni gusu na that times na mo fio o ya kakra na yetimidi siwie ya nwie kura mpo before na ma ame na omo pressure na ada njo no tui je ka me mi ofio na ka misika kakra nso nti ya sa no still ana pressure na mo and I'm say am for na da na no oyereti a bibi say koso a o ma wile tu ankwa wa nti ba sa na me so me ye den mi free oni ni na betra Daniel nti kakra ni twa blocks ni yewe nti mra kakra na ese me ye ho ade na ye ho ade kama na die eye yi kakra ni se mimi hu no na ye fun yare bi kakra ache enye ne ti anu ye tu ho na mo a ye ko hospital bi wait mi kwa ya na ho no mo ani sa kwa ha kakra sa ndi enye da eyi we kura ikire ni ekọ bebi ana bi adwuma na mo so 5 blood bi ni yi kakra na ewo na ye be ye o surgery bebi am hono so me ye adwuma o nti o mo so mbe timi so na mo so mbe je 3000 bizu minister na so wo kakra na okope bi na me so me kope bi ndi nka ukwada na nke be ye saade no tinkrada ebe ukwada wo ye ai de ebe de twemu na unim ai Monday no na o ka jam se o yeso ha na yeko mpaibo o mfensi na so upeska na wako mpaibo na msi rose sisi a minister ready e wo yanim o konso a wono so yesa o faka krede na mso minister o wo de bia oniska ena se ensemble ena ko bobusia ena mka ye nse so wo ba bia e bobusia dia kona ko bobusia no 94.1 na metua ena ensemble nai ubaba ni mawuda bali ubaba na manu madro ansam o kasasa nti dade ni kura me kwa adwuma kura mama wan kwaje bosia ma na nko mfensi no anko bompa ye no a na de mfensi nko na asore dai wo mampa cho manka so nko bobusia ma me banentu yo enti eno kura mama fie nti mu adwuma wa na oto ame ho no na obeka nsam wa wadwuma beka nsam wa na me kopa baby fire nti anwura ya sam sa wo twa me eno no de ai plastic ai ba na me kiosk no mi hosa na mi bia ti mi den no ya nti me kura me ya sanga me bebo no nti mi bia yi na bo I want papa ya me kura na mpiapia kura to na me num se watam kura de aba nti mo ka kira me se me de yi abo na me se busa no se me tene me nsa na me yesi na de fire de ba me Makos me penasem but adibi ho a do yam me de yo stress one bemensu ha twene ha twene pa metiwase de wu komu no metiase pa obesu bemesu Ezra Makos adia o mo ya ni sira so na nyo me anu nti ne black o chimitu 94.1 FM because of the dinachi obeyi branch wu me na me ka kira o enti anu nti amani pa bebre se wa ye den Makos o simi kuno antisa wow antisa o me chimi aba askwa eno ye hwehwe mu a me kwa busa me na me kama sima ena minu anu mere bebe me eno achikura sister ya no kana semse oba ni mu obe ene ne be kontokwa Aisha no me said you omo ye okrom no but me no
atoda bi na me ka chense bia bibi ho a ontwa so sa wo ya sa wo bedi akira wo be kunda bia so ni ade bi wo ho na me sa wo ma be ma ne yen wonyam wo ba ntem no a wo tie no me timi pia na ma hye no enti one sister ni issue a pimpa so ba no me said me wan say ma tise emle bi no one sister no kasa sa no me ko adwuma me ba no one no se me na me hwade no kura me ka che so kuko wura dem na me ba na one sister no ye nti ba bi a wo wadua wo no sister no to ne nsa na ball na utofom na me dem so mu na me pata wa na bai enti minim di omo ka che sister no na omo so ana omo ka che say on beta no ewe e France be bi otino wo ye mo ni nka ha ne ade ene be bi o mesi o mo fie mo si wan room be bi a wona ya me ya mo ni nka se enti me le bi me shadam ana mte se won so de ai won so de play abo me won so de mi pia sister na gina ya ni mu oda de ya me ana me so play ni se me je play na free sister ni sem timi ne ya na me se ma mi nyai na mi jaye na sister na sa fe chire ko police station akwa report o sa me ma so ne kon me se me kam adwuma me ya me se me ko adwuma e mama ko mako 4 omo se ma mo me ko adwuma that day ne me se e ma 4 gira wani se wan ko mo a won ko adwuma me se that day man ko adwuma we ya so ma we ya san me ya san ka me to me nsa na nka de besinye na no me ya ono akwa ne ka se ma me ko adwuma na me ba adwuma ti o mu ne be frame say ho ye nya ye ho police station ani akoye ni ebusa sister say obe so ne kon emia ne kon am se me oba kura me ntre me nsa kura oba so kura da se me ani akeka anti ho na me ye se nka me boni dua me na sade ne so me ni ye se me bo bi dua me ka kiro sa so but me ya na ma hede hwe ani omode ye ni pa krom ho no ba ko ka je panyi bia ade baby amosimu fie no wo krom sa na ana me asha no se wonye busuani baby amosimu fie no like ente ne ho ate ne ho but they wo krom na aisha no so if omu fie wo no eben mu fie no so be high dan I see so me no one thing is one on a fa baby ne ya wo ne enye ma bi no de eye na me di kan no ya wo ne free he so ho a problem so mo de ma no na hwan ne kofa ba eno na mentia because say ya bia mu nyina akra mo te fie na ya han ni mu na entokwa wo mu kra de na entiase e wo mu but we de mu ankasa mutumu fie eno wo mo so han wo mu dan no wo mu timu o enti problem beble bi tole bia even kra o ma dwa ye na se akra na mo yifri o ma dwa ye darati nsuo be fa ba bia ye de eno amia na no so me ya me catch o me say wa wo ye be ma ho peso dwale fa no wo de dwale na bo hu de be se na no ye ya na mpanifo bi be ma na no wo twa ye je wo twa kra still no mo dwale digu ono body a wadiem wa hu etin sambeble we me see ya kwan fie be de o ya kwan fie ni akana yesi ya kwan fie enti ma cause eni ma ekoso wo do me nka se omo ne ho mode obo ne ho mode e ba adwuma mu a bibi oya ade but se ubehu bibi na ubenya abotre e wo sade no no sanko no no oti a ganka problem bi ani ho so say e bia be ba no hu bibi se na bia o e bia wakasa kakra na ka kwa pra fine enframa bona se nwura ebe ba honum kakra o nwura we firi we mu fie se wo de am se ye din na pra but ono no be kasa ho wa ya na ko fanse meble so eti media ho kakra no metimi aka ono no eno we no meneni problem ya okay sa yafuna yi Makos me kasa me mo ho modi anamboa ena mdi kan mon nante ho ache oh ni kono kwa ne class
cars the 5 e se moto ma me dey buy hospital cars me am catch no e wa hasise yi ma yen hwe won e bi ato da bia na obi se na wo yi ama ya hwe no hospital cars because adano say ya nyawa na nke kwa kwa say okokora wo nkobi wo fi wo asemfa ho okay bi nie St Michael's Catholic Hospital, Kumasi South Hospital, Trust Homeopathic Clinic, Grace Gift Herbal Clinic. Okay. Kura ebi kura me hu bi. Mi tu hu anam kakra ya. Na to da bi na se on se eni pa de to da bi a ene be de echina na ene sa nti ya yi na se me ka se bi a enye ya wo de da bia woni ska da bia woni ska ma me dia me pese etwa tietia ni say because me ze sia no wo se da bia du ne dia wo ntimi ni me ya de entina bi me so me pese me mane ho to no so if you hospital ya ko say and a test me ko na me say on them di ka cho test ye di ka ko ye ewo friends plan so and on 2018 and cry na che nti amafo kra ka che so na say we dey che nipa dey ho ho a won show kra betima ayi na am sure fine nti esa ko plan so na doctor ni man form say any enko ama no so 2024 ya and so me baba ebe ye me ka bibia na una ni free am ka jan no me hu bibi se problem ho na me no me pese me ka se bia se ni se bad me pese me fight na ade ni eden won hu bibi ni wo hu ana oba ne ho ono na me but 2024 de mokoye test ne de na wo hu bibi ayo okay wo sperms bibi na ho so se no nti na doctor no se edi kan doctor kan se fibroid nkiti bi fibroid nkiti bi wo okay enti Catholic Health Service Trust Ghana Obuasi Diocesan Health Service, okay, St. Michael's Catholic Church, Catholic Hospital, Medical Laboratory Investigation Request Form, and Nidine Wahai, Kweku, Mensa Kweku, na Yatro Fertility Worker, okay, any, any cramming. Marcos, media, the day as soon be bano. Sesi ano no wakoka kire na ifoni ade ade se ontimi ni menyade entre bi okoka kire ho amo na bushia form se oni mi ntra biom ni ade ade nti no me no dia be de asumbe be ba no me sana otimi de nsan kura ba nsan kura Moses ye nsan ye wo me na me se wa ye den so wa ja wa ye nsan wo ho nyina da so no na tie wa da so no na da me na wa da so epiepie aba ho beje so na ko homa ni ade so so ja ano ho na wo ye sad na me free so me ko tiara me percent o ebi mutim ka da bi obi ane ni o da bia wo bi won ka wo bi wan no onene ti ade na waja no die no obedi ni me so mi obi me trimu ye pa ene ebi ni ho ebi ho dia ma bai bia me bia je e fa to nyane so why see how ya mana ye too much ndino me mpese obeya ma echina bi obi be ye tu wo maane si wo nyane nana wo maane awona na wo ya misa wo maane ne ntwa nkontompo dia etwam ne bra na wo ka kire ne bra ma nkwa se wo ni obi ani a wo pere na asha mo so ya na bonyi ni wakofa na bonyi asase amiti so aye di mani me ne wakasa kwa kire ni nya akomode ne nam so wasere so ekwaya chia ni nyako wale se na prempe jese asase ba kwam te so ante kwa risine di ante kwa hye masine di na prempe prema oben no eno ye ono na se eno no ya wo family matter eno na fa be ma no be de bi me ba opese
bema ne fa ne ho nkonkwaji wo busua na le tacho me nka so fa ne ho nkwaji mo ka che ne sese no da bi sasa na ye tesu na wo mu di mi nani no e na no na ese e de ye di wu dwuma sese me bo sese wo pese mu tu free ho e fa fie na mo sini nche busua no na bema no nkwa pasase foforo ensi dan ma mo nkwa kire mu ana asase ne de anya me ma mi e ma ne dia e na anya wo hu ayanto pa du mo dia yese mi ana me metesu wo e na wu bema no ese e de ya ju ya ba ko ne kwa na wo me ka wo se ko na ho kwa den se ye na ese ko hu na no ne wo so wo tumi wo kulo mu na oye dan ma mo sanye asase de wo tesu e wo no ne dia e na nte kwa du na busua asase baby eye wo ma mi asase ne ma ne na wo mi asase ni pipes ni ho pipes ni wan anana na se ne awon ye entinka mu no odo na fo ye kuroto ehoni ye kuroto entini mi ko hu nana ye se sa na che di anenra entini mi ne be ma na kasa se omye ko hu nana nti ye di ka akọ nana woni na akọ kasa no se ye mpe bibi kakra ne de ye mra wo be ma me de tu ani mene echina ne kwa kaya wo ma me si me ne ma me na obaji awale ne ko ma me si na me ko tua asase nka asase nso wo mu di na nte kwa me bo na na se mu ntua sei ono de wo mka ne bo wo mpa bibi kakra mra okay na ususu se wo pa bi sa bibi kakra no na wo de koma nana no a haw no a Aisha ne nkrofo na wo ho ne ham no eto betwa ne pa so ye ko hu nana Aisha me bo tie Aisha asase no won fa ho wuti ne di Aisha no kra na wonya santini ena asase no so wo kuro be so exactly Aisha free so Aisha meto asase wo baabi a wo wodie no wo no enchen Aisha han ne dan wati wo betimi atu afiri wa kɔ ne kurom esrem obekɔ enti no enye asase no nkrata no a monkɔgye yeni awose bɔkɔgye no de hu hia but enye asase no nkrata no a monkɔgye yeni nti ana Aisha mudi mani wo kurom ho me pa cho ye no a ene se Aisha woni wo me pa cho ene se Aisha se asase no ye ne dia antekwadu di asase na manu ese me do landam omodi omu ye aduane agele to num da be pitin do landam wo nyina bola efo mu wo ebusuani wo yo ma me ba oyo papa ba ya wo bi asase kwa antekwadu na si wo mu betu foundation obi ko bo na mama ne na na data mu wo eno time enti me bo ebra wo sifie no na Aisha ne ho no good ade na sayane dia wa mebubu agu na eno nti na wo di mani no baby sayane dia me bo sa Aisha ni sa asase na eyane dia enka won pere so ba wo sifie no because obi asase ye ne dia wo won nkrata eti kan start say wo to foundation no de nkrata ba kire wo say me sid edan no media me nkrata ne me ma wo nsi ba Aisha atena ho ama wo sifie ne tim ene wo se asase ne ye ne dia wo hunu bi da mi asase e memba kwa akoto na be wo me nkrata mi wo me receipt na wo bi aba se wo besi so fie no matam na sine fie no waboso no wotim wo abra asase ne media enye ne dia kwa Asha ka kire me se o ma me mani nye o ma me mani nka na me na ji ayi se me ni munyansa enka na ka kire me se me ma asase ne kwa nka me na edonti asase ne ye ne dia me nya asase se ye ne dia wo me fa ene wo di na afo na prempe se wo fa ho nye bola bi ni se o kanu chese wa antisi obi ka se anum nyenye odia anum na eniani anaji anyina na nenye ne phone nsiro manen ka se ni wotra ho mama be fa di utams na na isi adeni ya ne dia obi ntimi be fa de na bla na na ti da bia me ka cho se odi omo kan dia afu aduni ya de ko we wotra ye to ha ma we ye de we mo ya to nya nti woti wona mi ji aduane nti etwa na ko sukore efu mu wanyina bola mi ja ahidi anaje mu twa ahidi onu nyina we ma ni bodi anaje nyina kan nan asa ya no betutu agu wa ya no na nabusa na wo si woni mu obia obetwa ahidi no ko ri etwitwa ne ma to mo lo ba enna empla na yo o sasa asini ye ni dia ano kroma na o ma stop no be ano esade kwa nfi ya stop no o ma stop no se wonyae ayi no obeye no ibi kura ba bi kura na o mo ba ho be yesade no na ma obi abehwe ama se mo nyede mo masa ehoni ba sa asha no wa ni ho se omuade so ho
ensuo kura omutimi be hwie ensuo fa ya ka asem no omutimi be hwie ensuo dwaye ketewa bi omabobɔ dwaye ketewa bi o ya ka cho omso omuntutu ebe si na da ho ye den ho bewura ho ebe dwenso ensuo fa ho ebe fa ho adan ahya no tumi ben wo saa ho na ebia nanano ma na wo bi antumi nka na so na me ka se wono se no se si ekrom hofo no panimfo ho obi ane no asase nso omunyina ta mi se wo mo di amama lake mako unse efa bi no botiti wukuru me pa cho mentiti no o ka se mentiti na wo entokwase masase no o mia koya bisa me bra o mia koya enka shiriwo wo hene na dia asase na ma wo eye Aisha dia ko hene de ma no na wa Aisha ni tumi o di enti na prempesi wo mu wo bola prempesi so wo tumi se wo dia asase ma Aisha ko ade ama no ko mo azisu fie Makosem pa cho wanye ma na nka de no se Aisha mu bola ya kwa yi ya enti de bi Aisha nye wu na me dra ya baba se enye Ezra so pa cha enti don't worry ye mo nka ye wo ne be frɛ wo ye beba behwe ye ma Aisha ne nte kwa se dase na dase ne beba enti ye ni akase ye befum ni aba behwe de wo ye no wo mantem wo ene eho ede ha mo adwen because say wasi wo fie enti no say wo pese be ma ne san kofa sika foforo na muntu na munyai dan na mosiri wo ho no ana mu dan mu ja wa de ma Aisha tenam ana se mu ja wa madan na si hwapro ento ko bebresa no se ya na assembly ma asamwa ya no akachi mu plapla ho nini ho ni nsamtwefo ne ye de na me ka masheda me de beba enu ti ne yesi ye nsheda no na aye nsamtwefo firi ni na ebeba assembly ma ko ka mo so mo plapla da nsamtwefo ba assembly ma ko information center ko boda wuro so mo nti krom ho yesi ya baba oni e de ni aba be hwa ade a ene kwan ya Aisha de wo fam wo be me na yi mo ai dan predo do sen ene mo tuo oh mako me mum na bra wani mu kakra ama me anam se bo ni nti na ebi wa me master no Messi anti itimi kotra eho so itimi kotra ho no na ye trawa bia ayi ba na yeto afiri ho so puto janso sa the same thing eno na master bia na the painting dan ndi ono so awa be kotra wa ti ba ku bi so na no so na esreso eno mi anam koye me ko ha na siesie mu eye bibia ena no so mi free ho no ndi e free ho na ye de be je sa we na din sem bebre na chese eho no eye ntokwasem nti na mo hanya no motu no ana ntokwasem ababa yesi o anyway ntokwa we na me free ho na eno no wutietie mu aya na free hwan ako me de mi tietie mu ase ma sem de so Ezra 94. Intimi ka se we ne difo ana se on ne difo ndi best na. Ale ntina wintimi ka se we ne difo. Ne yire no wo ko ka se we difo anya. Daddy o mako na ti o. Wo ko ka se we difo. Daddy o me wo di na kwatena wo bi fie. Enipa ne ha mi anya no ani se mitimi na wi ase ne ne fa wo. Ha? Wonko na atro bi fia wo ha. Daddy o esa wo ka no kure aduane anukogi a ye na ma enyi ye na maame no e di asem to ne so. E na me ayi maame no na ewo no mo ma kwan se wutumi dua aduane ho. O sa asase ne da na me de miniti wi. Wo han fie obi asase. Na woni ya aban ayi. E na me gi aye. Sisters ya no kura na me ya ni sisters ya na ti wo. Ha? E wo ya aban ho. E ye kwa ho. Enyo asase nyo obi ade. Ah na e wo ya aban asase kwa. Man's land. E na mo kokoto ye. So ebi me baby e kwatena ese ne kwa na ho ne da ho na me kwadue aduane. The last time o ma me kwa ka che wo say bia penne na na ma no ye da ben. Da baby o ma me ne se me kunu ne ai ne kunu ne no nsa. Ne kunu ne no nsa na me kwa na no kwa ka kire na no waka ada no wo ba fie oba no ni oni mi di nko na me ninu na me kunu ne ye aduane enti oba ye no wo ka kire me se wo penne nana na me ka kire me se oso wo penne nana
nti oka so open na na mbusa ni say na nti ne nko ana wope onana wo me o na wo ye de na misinya minti ebeba ono ko one mi an na de buafu me se da bi me kom ho wa asafo a wo kana me de me abufu odi ani o me je se ma o ma me mama ye say me mama ma ye say 5 okay it's a normal say bi aso beka se me penana but mo na bi a mo beka che se problem bi nti na ma ye o ka se wo penana o tu ne ba be ma ne fo se wuntumi ngoma no a onko wo ba bi e ma no ana what da so be ma no an kan what da so me be ma ne de no ko na ma no anya me ne ko ama ne bra kura ka kire mi kun se on ka san kire ne ma ne enso it is o ma mi tu ne fo sa be ma eso ne ye se bi akobekwa wo abonte at his age papa what if you saying 52 years se o ma me kura ka kire no e na onno a wonu ye nyina no hospital card in die 15th of May of this year and we test and yes we need problem now once we be to say problem ni free because yade wo ye ma gese ye kokoye operation and ka be ma na hu say problem every one wo 52 years no o fa wo so be kwa akwo and then me ma ba mo yire no ye feta akra wo abonten na wa yade nti esi wo awo kwan na be ma na nya 52 years e kwa abonten kwa wo edi na ka betu ma yale no wane metina ye na bi no ho na me ka cha ni say ye nkwa hospital wade ne etina ene nene de sa na mi ti ada na mi ya na m ka cha ni say o mi nkwa onfa me nkwa doctor ene wo se ne ntwen enti wa mi nkwa na ayiwie ma ne de ye kokọ ya na o mu ka se ni se ne ye ko konfa no chin ene o mu ka se ni se ne ye ni enti adi se ne se wo ye ene o ye ni ntwen sa besi sabre mo ntwen sa besi sabre da be na wo sen ka akokọ ba ayi kwaku ben sa da be na wo sen kokọ ye ayi operation no ukware me pacho bless bokan ko operation de nanu ya GDM wo mo kan ya nye operation ka akọ ye no we da ban e no de nanu ya na mo kotu ya sika no da ban okay that everybody ye share mo sen ka mo bra na me operation no ukuada atwem meboa die nti na manko ukuada die nti na manko sika na me kwaje ye no wontua sika ni se wo hospital ha na so makwaje mo ade magiam kwaje na ade makwaje ono wakwa busia dodo sen na wakwa akọbọ abema na wantua me bobosia me ko bobosia wo bia me ko dwoma na wo se wo bobosia wuntua se wo nkọbọ bosia wantua dade a esi den na hunu se bobosia se do wa me nya akwa aputu eja na mje bia sari ende se me je digento on fama me a e chance an wo jama me ko ji wo bia sika kese bia 7 million na 70 cities. What is okodi 50 series 20 series okay but we say so we ya we say fire or the bema ba on farmer one tem sana woka and motirinko on farmer one me ba but or the mount okay not just on farmer watch as woni ska enti adan nsa beto ska so pen watua wa wo ska onu anen farmer no ya adwuma miensa wo ska onu anen farmer da ba ni nim de waje na ayi asirasu minim de waje asirasu de ono enkaklan tukun adugu na adwuma no na man for the best ansa abontinu akati agukunu ji awususu wo na wono na ye na adwuma mini bisari bibi a won kan kire mi amakosi na yede sai skam wo yi de be ye aduane a wo yi de be de aka ye ne dia president wo say oyi bi to osem mfa no aduane ade aka mpokra do so say de wo kai so no na kwaji ni sika predodo say na wo say wo kunu sesa ne ho ntade sesa ne ho mpabo predodo say so ntade ndo bebre ono amenfa nso wo ntade bebre ntade de wo ba dem ho ma wo no ma pa da bia kra mi ameka atade bi wo ma wo mfa nse na guwa na maka kire ni sa atade yesi ese enti fashion me kwa kan o ni ye mesie o kwa ku ben sa wo de ne mesie no mfa ne mesie no woni mu obosom ya katu ya ka kire no ene wo ka kire me se woni mu da no Makos me ana onse me di kan se ni mi nya obi a me tiri modern ana me mfa ade ensie me
Yes, ankanya we your friends say problem here. Said be am catch and say yes, problem. Sikari mi tia bi nyankwa na wutia. Ma men kasa nwie. Enya say no anka say bia anwo kira na say bibisa ade a. Oh. Anka anwo kira enya but oko hospital ba ko a wo free ho empie no na moko hospital na onu na tua na wa na otua na mitua hospital samoko nyina wa na otua bia na mitua on cheska ni dabi enti no wo sika kra me how sika enti utimi nyeska e de ya ade ebi ni say ya o se na makotua we makoyesi me how sika because of me ni de menya me de behwe efie ni wo ayi no eno na me ye de so nto mpaboa ma no nto atade ma no nto duku ma no maniska nkoye ni ti ma ko nti na wo se wo nhwe no Marcos me wo adwinisa saa de na okay na me nyame yo but me hwede ya me ye no say na wo goto we na we ba aw na wo kwa ne den so ade da ya ni mo ye pese ye no na pese me ye free wansa na de ya wase ye no na ya ye operation no so anu na ya me dadwini pa de saa yi we krampo kran kanye na yi wo de busa no ye kwa doctor bi ka che no me ban se be 4 years or 3 years and occasion so be no say no no and I'm say doctor ne kan na minima de kro na butre minima so when the one yet no so one yet so I know until no occasion so one yet and ja ye de ye 20 anu kakra say kokoko another hospital na ye o mu say sad ni ye say na wo hu say we yefunu yo ya wo problem wo yefunu ma ko sisi minimum na me ya me kwanzu so no o so obere mo operation wan ka se bi a se e ha wo no o che so obere doctor de bi o so wo ka se obere wo bi se ya e so ka che ni se ma mi age se me no ani me ye operation wono so wan ka yale ko na se ya funu yale bi anso so ya funu yale wantini aka se bia we da wo yam ana we hye wo ha wono wanka na se ya kwa agogo no na agogofo ni declare say ade we na de ha me na ade na ha me nziso maako bibi SOMPATV bodi we na nya hu na ma paibo wo de paibo ko yi fibroid nka so me de paibo adu wo se na so bia na dwobo mpa ya wo de paibo ko yi fibroid na wi asu so no ampa ya wo bere so wo be ba no de but ye wadu nka sa so le kwa me ye duro operation na ma omo nko ye na me kan mpa ye se rade bo me wo ban na fa me nka sa tinche so le kwa no amfa mi nko nka so amfa mi nko asole unu so na ye ho me na da bia sa no aka sa na nyam na me ya ne pepe na tie se ya wakwa kwaje sika because ana me ka chen sa wa na wo ye den wo si ministry for na ye mi na bi hanti wo na se wo fiefo ba ya wo fiefo ya wo a wo bi a doctor aka che se fibroid ayam na ma so wo pe ba to bo me ba obebem wo so wo pe ba enu so na bi akwa yi wo si akwan ye yi fibroid no de free wo no timi ya was makwaji bi sika ye de be ye fibroid no hospital because be ba ne nkotua bosia no asia ne sai me wa so nkobo obosia sai bia wo evidence me kuru ka se me kwaji sika wa ha me kwaji wa ntwa ye de ka ho pa mo frɛ ma me ni misa no wo sai ma me kwaji bi wa so be so no so wa ntwa mpa ne number wa ye frɛ ni misa no wo kuru ma wo kwaji ebosia bia woni sika wo se fa wo sika bia 70 cedis fa ye bibi ne saka sika no watua na fibroid no how enti no wonye sika no wo se kope sika na eja mo fa nko obetua mo akwaji sika no so ampa mo akotue sika no hospital me wan hospital no refund mu sika ma o wusi ba akwaji because wontua no akwaji hospital sika no operation sika no na ade aba enti wudi dia wuji no sika na akoma no ya rosmi no na edi nkomo mpacha wudi akoma no enti da benda na abekwa akwaye op enti na meka se wa na aye ho na ye me ho ne nkobo obosa kese na emra ni se ne metise so ni nkobo obi bosia kaklaka bi sa brechi ama ne tuo no ni shodi oni sam kwaji sika na wontua sika ntine tuo me kwaji bosia na woka so oju wa sika me de man se ye mfa nkonkwa ya asase ne hu adwuma nyefo ni ye te na de mane wuji sika nje kai wanka sa de me ko hospital be si na wo de mane o ma se enti aka se na wo mu
Sika say. Sika me kaje eja so na kaje teacher amankwa. Me si sika say na. Me sika say na wo je ye. Odi yen. Yes say. What you say no ama wo say. Na say me no ma me 4 million, 3 million wan fa ma me. I no cry. On le kamede me. Enye no kwan ka me ka. Se ne bra mo number wa. Me ne ka. Me ntimi jini sika say me jini sika bla. Dabi. Me ne ka. Enti yade na dawo yam na ape. Fibroid nyina enwo asem ye asem o de wudidi agrosa no ene eme ha be na be na woni me chobi anu ase na misika nya adwuma se wo kopa bosia be ye adwuma kopa bosia be wo ma me ka chense ne na me kopa sika me na ye adwuma wo mi wa no sam ko na ye se no me nya adwuma na me tifie na se wo mo sheki aso no ese adwuma be na me nya mfa mu awo ene nso bosia me obi agye na me se nya di nanim ni yanko wa adwuma mu ho mo ne kopa bi na no se ne kopa bosia onko na adwuma ada o ye adwuma o bank makopa bosia asa mo adwuma mo wase wo mo je bosia wo mo je bosia mo nye bosia mo yire no wo bra ya mo sa me me ya se me ba manfa sa ainama first no mo maye ni ama wa kesia na ye 1000 cedis ma jabe person o anka me de ba no onim me ko ana bia we bia ma bia 500 we ya ma bia 700 ni nyina pepe so isi ha de ni mu shi da wuni mu shi nti ubisa asa me na first wa na mama ko su ni me wase won kan na asa mu nchie ne o kan na asa nchie me ameka ko kan che na busia fo na asam na wo zo wo kan che di asam ko na wo kan che ni e ya asam ben ene so ka asam che wan ko kan na busia nya do de ya me na ne ko kan na wo ko do de ya me so no ka che ne blam wo fira mu na nsan ne so si di esi nya bo mama ne enti se menene se na se gidi me mo bia ma ene ya me bakora na me si fie me si asafo ene na ko so fira ka se wo kura bo bla ma ni atujuju na wo se no fla no ono ne bla na se ma fla na bo na ma ni se asema lo su kani se me onko ya yi no na obeba na wo wuda wa no maduro ewuda ho se ene ko ade me di ka abo antimansa kula ma ni maduro ga sha o tai ka sa de ne sa so ben ma wuduro me na me ka kire di enti na be o ben ma wuduro ya rose o tete na o ye di enti na ben ma wuduro di enti a ma ko su mi na me denem be person me hu problem a wo nti a ye ntumi solve a wo say wo ben ma wuduro no di enti enye wunti o mo ye o ma de da rose di enti na person ku hu wo ku hu a hye ma no anase wo ku hu aye dai me ku me hu hye no eti wo ha on say no na me ku me hu hye no mi na me ye ma de sabe no net me bi cross I wouldn't net here o tempting sa okofa de en ena no ya ibi wa kapu busa no o eti black tea oboa ya bi en ya wo yansa nka wo ba ho wo ana no me ko ye ti se ko fa tu ye wo tra wa ma wo ba na be fa tu gu ye wa nom wo wo bi a wo ko ba na me o ba na mu ne ye ma de wo le to le tutwa nkontompo wo di akwai ko walo e ma me 1000 to de ko fo ba ni bi dia o kan wo de ko na ko fo ba ni bi na na umo wo pe me pe mi to me ka me papa adaka o ka papa adaka sa de o ka papa adaka sa de me pe no wo no da ya di sei wo no ti wo na bisan na che sei kwa wo ne nampo akos me de me ye ni pe ko se mi di kan me ye ni pe bia me ha adwen ebi kura no kura wo no kuro na me na me se tama ye ko lu aso se so fo ntimi ka se o ye nya ho ade ni kwa se wo ye busa no me mi 2 years ne obia me fa me ho kura gan me no me ye ni pe bia o kasa le tana ka kansem asema me kan me boa onu wa 2 years o abra fa no kan o me so no de no kura na de wo sa kan
Enye so for me na kan show. So for me kan fa sem bia na to so for ni so. Na enfani di mem na wo kan hwe. Me na mka cho se ye me ho ade wo di na echi na. Ela me no to wa mo san ti me no to wa mo na mka se ye me ni ye mpa so le nye de enko. Me ka wo se mentwe na mi sa na echi dia. Ene dia mensusu no me di me bewura asori na me di me bewura mu me pefi ne nkeka wa ebien se ya tena wa mu ana hu hye enji so ya me hu ade a ene me nyankopon e da twitwa ade wa yesi bibia mu na fi mi ye hu se wo nya me hu ade dia ene me so me ne wo na biem ena wo bo wo bla amanye so fu bia di e mo ni di Marcos meba ade ba ko bia wo kan ya na eha me pa na o se otumi ba wadwumam ebe ye dede kakra ono de start ne ai wo ma misika no koye me pese o kasawi wono o pese o begu animu ase twia me gu animu ase agege oh entinza na wo no ma so ma ne kasanwe wo beba ho hwe wa begu animu ase san na wa koye no san na se oh aza mumudi ka frame no say oh unim say ansa de minim no say wo bro san na watete atona wo ba ne dabi oh oba be yesa de ne ya Marcos media say wo ye sa ne ma no ana oh say bi wo na me ne ye no yesa na ese mi pie u pie so na akotena ba bia wo ma wa nra na no wa je de ha kwa konom kakra ana me konom sanso me bo ni ade so Marcos media me slow me asema me kan twato an say ono issue na e was so o da mo so abu mano but media me free ni chama ne ho atom oh media metimi yeah Marcos me wife oti we me ka sa me na no ana mboa hwe Rose me nya me a na say nyanyankopon ene bia o fam so a ka bia nko wu atete ni no mani ade a mi ana tore bia na me yi kakra ba ene no wa be hu se mi nyo bia me ya ni e fighting na ye kotra ni atu na me bompa se nya me be ya adom ni enya ba bi na dia sumbia ba ampa nya me so ati esufre ama sisi ano wanya oba bi oya blog wa etwagu blog betima sa sheturum skura but nam some months we ye ni ade no too much bibiani a cheza u kwani mu wan kwani mu so ana onam no ka na mafoso ka na ukunu ni ntawachi na ukunu ni nyese asumi me aya no mabeka bi he na nsenya boys bi o mu no wi wo ye chi wo na o mu ku toilet ku ewo ayi afonim etwitwa body egu ni adade nti na sia me start yesa me do ya na me se me do akodu ba bia o mu ko toilet no na me ba na me wa me hu na me ka se me wo mo me nso bia o wi no o mo no me ka se me nso bia na me do ko duru ho no na me be to se u ko toilet ho no ma na no wadi kan ka se ho ye ko toilet eti dem be bia metimi are ayo wa kura na usa ka chem zo o de jaw mo life mo na ye fa ko ba bi na no me ye den ye din na mi twa so enti no ma cause me de be ma asumdwa ba na me di kan kan no me free ho na wa yere wanya na sumbi why feda me de o ye no because yes na yes a wa hwa na bibi kitu bi sa beba na sa akoye bi oni pa eti wono ye nyina ye nya 100% na wo no ni bi e de ya o me de me ka sa me no but no one o ye no hardwin nti me best na ne se me ma na sumbi me de metimi aka no mame na kuya mpaso oboa o ka se me ne na oboa enya sen abosume sen ni marriage without consummation when you plan we ya wade woni ne da abosume sen ni Rose mi bi so asembe ma ye be ma abosume sen ni na cause me de nyam na me ni no woni ni hia wo de enya wo se ye wo se hwan ye abosume sen ni anan fie sen ni na cause busam wa na mi bi sa question
menim so ho na me bisa wo oba abosumi nsɛn ni na go si be ma no oba je abosumi nsɛn ni nya be ma no oba bosumi ma Because media sa na da mene na enya na mene no enya na mene me yefune no onu aye da na mene wo ose mo frame catch us say ena football ntinu obi na tumi for sa say do masem ne even kran sakra na me shada nya yi ni ade eti na ma adwene wo sa den say masem ne enti me no to na ka say masem kra bi sa no kan wo so say ne wa dia me mfa ho so me mfa ho kra the other by Kajam Zebia, minimum sanum, and silence son so, and yet that be a good one. No crown up, Missa Massa Fubisa, no, I catch him 7 Comissa Nechicula, or no man that do. Marcos, I said that men can't just send them no. My first is no. Men can't just send them no, and I said, yeah, me to now what I fear the Boko fa chance no wa fie na yema na woni ni panitula wu ni no anya ba ko kwanza dabia so menene ko bibia ho enso no kwani yaku ko fie ko di hu adanse e o da sa ha de no adanse wo wa wona hommo me na ka chiro me ka chiro se nsani jai enso dabia me fa da ka chiro mi obey di oba on be kanfo say be ma di dabia obebe bia obegu animu ase tabi obegu animu na wanu munsa enu wa yese ni ade aba me fa dokra ka chance obi anka wo oni wukrute di anka bibia ba muntamu no ka ese mutimi trase na mo solve ade no aso wa na ade me bepie akoka nya na ndu pe minu mienu na tie minu mienu na ye tie bibi ye wa me de sahen ensa no maka ko wa ase ho a wakase mu nkofie na mu nko no anuade di obeka che se kofi na kwonu aduane di because e bi asem na wo de ba ye no nsuo nyinem menti wo ba no oba ni tine bura no aka se ye sebla na se ye club ye no me ko wo se wo kasa no aka che se twa so kra untwa so enti se wo be gyan sa no wo su gyan no obi anyan na mo tra so dwiem na ko su ne wo kan ni se ni asase na da bia eno na dum tokwa ba me nsa ni e ni se ni dan no munya kwankwa tra sa asase no ba ai dan me wana nene ko bisa dan no na entokwa ma entokwa no wafie na nene ko ko ye wafie na nene ko ko wo ye ya wo se fie wura so akofa wa intensity ye no asamba ho wo ko ye wo na kan ko abuto je kwaje na wo ma me number ba ya na me se me na no aduane ya ma no ye no nchire mu na meka wo kasa asase na mo kwatra so ntokwa na me se da bi before kwa no mo kosi mu dia tra so de ntokwa ho dada tokwa enti sese wo pese be ma ni nyansa wate wo be nyansa na mum nyan tokwa sem no ntokwa me no obi akra etune bi abu ani chie ya shadi enti ma wo so enti sa wo ni nipa no enti nipa ni yesenti wo ye ni bibi na nipa ni wo enti ye ma ya bebi sa me bro no amete so wo ti wonim dia ko wonim boys na sa yese wonim dia ko wonim boys na sa yese wo ko ya chia ni nya ko di wasem Ka say enim de eko obi anim mi braka onim me ba me tinsem beble but e bi wo ha me mfanya asem so atu no ya bibia ni ha say obesoso bibia ni ha obesoso me ba ye beka ho asem ujai ko ware foforo na wo ka bibi say ubetu nka ube free ho wonim die nti amaba ho no ene se musi no kakra wo ni bibli kwa o kakra wo blocks so etwa kra wo but why you ready say ube free ho na wo de ni nyina a che no a wo ma ho kra bi why you fed up na fuo ni ya ikra ya me ni kra nya ikra me ni mle ana bibisa obeko best man is the wo si you know but see can be ye o eje na me ye o den Marcos oza na medical kano enipa dem fum so onipa ho e bia na bibi kitu bia asa aba no asa here nti no best na ni se de me ya ma ne ho to no na Roseway ka che ma ko si se wo be kwa akonum nsa
ena wo ma misika anya adwuma no nti na wo yese bibi kakra bra nya se nya na meka no o ma wo sen na fa nya adwuma ka kire oba de do be ya se ni nsem bia bi bodi o ma wo sen ma ko su ni modi o de be me wo de ba ya adwuma di na me hwe so wo bi kwa be bo wa wo ya sen na de ya adwuma eno anya container ne mame atoto no ma ni bi wo o wo skill de be container o be ye nya kitiwa bi ni ye no no ani be ma betumi a complete container no of course me de on who we chire kakra wan hwa me ante wo ne me masem de ade a oye nyina da biara meka se me no me ho chire me a me nko bi ho enko bobusi ana se me a me ni me family a na me ko e bia mo bi ho a but wo so problem bi ye anu adu ho ade anya yi kura anu adu ho enti no ya ma sisi ano obusiano kura ma paba Ezra 94.1 so container ya sama okay container ngesen oh container nya ibia oh but wo so wadi kanka oh no nya dia wo no bere wo be wali biom na mi say nsem beble ntino akos me de se woni mo ba no ne netie woni se de yositie nyina e bia bedru ye haidie ye ka na nsakra ye bi beba akos oza na medical ka hwe ewiase ye wo no obi a wakoma wo but bibi ba esa oto bo ase so eno ni ade se bibi se obenya abotre me dia de ya me na obi timi ya de mtimi hwe ne sa metimi ni nipa na ye so me hwa me se atro ndi we me ne ya de ne nya fi me twa so oh but eno ni ade a ya na ipa yaros Makos obesesa na matena Makos no mari bi there be pre e bia na secret bi wo ho a untumi nka no ne help anya ne ewo bobo so be ma no ne ho ewo ho because ne ewo keke nyina re na mumu ye mponi o na ka baba akopa be we de mu mienu mu nko Makos awo no kwa ba kwa do de be ye ne kura nya bi ni okay enti de bi menchese awo mra se ne de koye operation ma wakwa wo yi eno nu akwaji enti awo no kra de ehun sem kra to nche baby because one kasa won pese obewo me kire say e bia na bibi wo ho a untumi nka Makos shi ni o be ma wo ye adwuma me pa chan shi ni o mo na wo tu be ja wade na me wale no tu de be ma ne sabe kwa akoma no ai wo mpe ne biem baby wo be ka yesu o nenka yinsi wan ka ya asra be ka yesu o ninsi wo mpe be ma ne biem baby ye de ntimi nwa wade no ha ye de nkiyesiesie no masa akotena ba se wo hwe na wo mpe ne biem a wuduru fie a na de wo ba ye no okobo abusuafo ama ne na de sa akoma no na de na ne aba behwe me se de wo ba ye no chese ne nsa na ade be ma no ye ntumi nwa wade no ba ne wo pesa wo ye no ye siesie a wo se da bi umpe ne biem wo ngwa biem na se wo mpe nsa no a ono nso a kire wade a wo ye ma no eno mo nsa ne jan no ono nso nya ye na ne nya ne she ne nya ne bone ne nya ne bone tese nya ne bone umpe ne biem pa cho mi mpe ni biem ne nya ne bone baby ongware biem me wale na no wonyi ni se bia ono nso aboa wo am wasi fie ni ntina aso ongware biem se bia ah ene one five na se wo fe nyi ye ya o ma me asase wo si na ekofa me ye wonu se wo ontumi mfa nti se o ka chenchina achi de ene meka cho se bia wo si dankura waboa mo si dankura no nso nti wonya de wo pa wie nti na so se wo mti bi kura nsi da ni pa ye se de ni pa nsa she do ne kuro ya ni tino dada me se wo ye ni bibi kura na me se wa mo fre no kura wo nsi wo ene echina and complain ni do so eno so be ma no ti la so no oba kasa wa jana wunfi wa ba na ese obusu emiti ese wati di se bibi ye wa me na nakwa akọba amane se na nakwa akọba amane wo se ni busu emiti awode mu nsem bia na ye de kwa busuafo ho na enji bra no mo nsa na sa nti me na bibi ye jan tokwa no me no obi akon ye no obi akon no anu no but we dey ko hunu se wo mo kasa atwem ko be na kasa wo me na ba police station asa me na ba ye fie o wo me na ba ho ye invite wo kura ko police station predo do say police station sempre ni ni wo ma na je to kwa ne ba omo de ba mfi wonom die wo kuru mpa no omo de ba mfi wonom ye ko na ye dan abetu wo afa so
omo ye na wo fi wo mo biem omo be jai wanu so ono baka ya da chi police station pioni no so ono wa ye da boy ni na kwa report yes wono boy committee ni ba ko abo na fu me mo asama meka wo manenka akwasi agya no ono na da say ye no ma na nti ko duka so nko report ni emra na chi ni me de ye koye mame Edio. Me masa modo na no kwa ni wanka. De obi ayesa so kwa dendia. Wo munye. Wo boa. Wono kwa gina wachi ne wo ko onka sa wo boa. Oni problem amu face. Oka cho sa wo boa. Sister. Wo bibi o wana. Onware awonya. 94.1. Sister wade enye tirimu de o. Ase me so tirimu ye oda. Me tirimu nya me do ma course. Me tirimu nya nde ya mfa nko ezi. Mitimi nyane de si etore bi otimi bua wo si woni ema emi elu nyina obia bua no bema wo tumi no adu oyi sika na nyane na meno o si onyi sika na nebra so on sika me de me ye de ekokodi dua bebe no a ena dua no si edi a mi sika wo mbi mi die wo so si etore bi a wo so won kodi dua ana me si won kodi dua me si won kodi dua Erade kasawati me awade enye nkura aguro awari enye nkura aguro enye trimude o nembre ma wa mama ko se mama ni se me ba de di aguro mai so mama ni se anwari si ye de di aguro no na dele no ma bi tu chache o na dele no ma tu chacha na be ma wo no ba ti na ya de no ba no kasa we de na ye ba ne be kan na so be ja awade a na mo ja ye de ho bra ko ba bi tina na atara na me kan Ghana form man bi asema ya no me ye sure say ngofo be he me tikete sa na me dite o me ka say so fu onya kura aso tama me ntama ba ya na sa de ye ya na nka ma pa akro sa na me ma nso nya nkwa o munye nuye o mo so pa akro o de he ya ru super se de brai hoju kamai se ya ru super ware pa nti ka brai nko on hweniye munyina ma ware almost 27 years awo ma 24 years ma menim se brai o rose etimi ka se brai o de awo na ebo ntri so ye na woman me ana o kan bi da o kan bi wa never number 2 otimi e kan se awo na man no enwoye no watwa na busuani bi mpoa se bi a awo ni mu fi ana se bi odidi na tem bi sa enti rose pa the problem is yeti kroma se hu mema se one oba wo aware na awo mai na busuafo kura pressure na e ba no ya rose bi sa ba na video oh ya ka ya na mka se dia o ta no ne ade a na obeta na se la su ko ba na ni ha o ba obeta na nko a gra ale uye ni kenika hey se grilla plan de single am say aso manso ana ya aduma ka sa gra adi asawa wari wo bi babema Ezra baba na sebi prebiasa brai bono be no wo ma tempa wo yiri mo anwo achie no nye bia ni amama na fama wo mo yira entimi wo achie nye bia ni it is a bama etima 24 good years what's the problem na kranye wo no na ye wo na achie asa ba yete abeda di se ayewu na wo na wo no enye wo na ga bama be na go ba se be kele na me ko ma pressure ye na mo banana but when you want to wo waso e di atete na papa ode tete wunti ya chini tum na bema bi wanka wunti ya chini tum wasaba sebi prebiasa ma wo mo bro so ko mo na hwe mema kwa no wo mo kwa wo be fa sa ya wo ba ho nkoko mo ya ran nkoko aso wedi ye ka mu ina mo ya yi edi a mesre Ghana for man no de mo me se na me hye anon kom se the Ghana for man bi ne ma ya abade sa e be no be me se awa ne 5 to 10 years aware se wo benya bi ba se benya be ma so be tru nsa and wo ko fi so ko tani fi no ono wo ya no wa tani ba no ko na do tru so wa pamba so wo ni nso ade na do ko ma me fi na da ye na me kan se mema no ebi wo ska oba no so wo ska enti se nka pese oba no pese odi ska no prama be ma no se je ne ko ye me ho ade be ma no se mi nko me se wo nya bi onko ne se se enye sike na me ma nya ma ho ade o ani nso ade ne doso pressure ne na be ma ka ba ko no ba me ka gra ai na me ko me ho mete
pressure ni ka pra chan wa chan so we nipa we machine na le ma kra ho mete me oba mpo ale me so me kra me ho mete me na ba ma te fini so kasa no so ba ma te fini so kasa no so how ale ma Ghana from amansuan ye me na maka no wo dey say her last me na me koye me ko pom time na mama me ndin komo ba ko din ko was wo dey wo say we jeme aware ka de me hu fa so wa aware say ba ko for ba betena fie na wasa ba be didi watema ba keka fo a kire wo de ene nka me ko fam pra kwa antwem pra na me pem ba be ntira I wanna do because they be come say be ma bia e po ba me didi na tam asa me nkwasea amana say tu anaka ma ke na aware a ke ba kwa monti na street so a na ke hwe ma no didi watema no tu anaka no ko na so ba me fa metena fie ma to dwani ma oni na be didi na tam asa nkwasea keka fo de Bema be anya san kwase adwuma no nti wo mo kan ko me say 10 years to come. 10 years eba yere ma ko bema o ma oba no aduane ji. Sorry say the eba dia no mama mo ana. We dey ye ntumi nkasa nwie. We dey ye nya ye nim say eme ye. Edi adea, edi ebiem na wo hia. Edi ya, ene meme kura chop money mpo ye omoden. Chop money. See or so ba be didi ye wura na enum no eye ne den so de be ma wadidi wo kwa kakra wo sa na obeku be ma wotumi eyi chop money to ho ono antimi wura dwom ko didwa e de ba wo wia wa benua wo wia wasi uniema wo wia na wo kasa ne ho a samso si uniema me si uniema mame e de na wo ye ne sa no we gie bibi wom mako onyai na minim say be ma na eba no oye omo a unse ye wo omo de uhu na unse oye ta ensanom no wa gimu degrees pa ye de egu ho na me ye de ne chese we be ma we ye korensani de na chese be ye wo ye wukuru no na ma no kwotena abonten ye ma ne bebre me ka kire mu de wo ye wukuru mu wo de mo no otumi ntena fie ho ena wo pie na wo kwotena sport wo me pa sport ru aban ena be ma betena ho won to bi no mo e de wo bia sport ne say ye betena be we nipa how kunu no ntimi ntena dem ho enti wetu afri dem a wo na wo ma na kwotena sport ho e bi sheda kwotena ho to 12 no abafie onya hwe 12 wo na ama kunu be me ka se nyina wonte o se mimi mpio menye kwawensani nanso wo ha no a no wa sorry no wa ye de na wa pie wo mwa ade no wonye bie mu ade ya wo ntokwa no okodi achimi ye kwachi no ade ya won support you say bie mimi hunu se afono no ono ontimi nwo ni ye wo pede obe wona ma na afri ne toss na ano na ni twemu abebie na num eno no ohia because wo hia minima dia wo hia chese ahamme minima dia wo hia wo hap manisa wo kura wo bebreba wo ye nyina adai jano me kura me nware anka ma wane mani eno ano no ne hojo kame po wo to no wo ko a ye bechi no na wo sa ka se wo mwa onsam wo say biem e na nkrofo di matem onya dan wo be gira wo chi no it wonya dan me ti wo se na pe mo to mi tira wo for ma ansam wo ha wo ya na memen wo de mo na se wo furu wusu akwa ni se evangelist ye bia mpepe bi enya eno ni asem no ma tietia so no se wa bre on fa no koma na busuafo eja yi wanwane o ntumi nso awu nsika mu fa nkomo busuafo una wo se wa bre nti eja we de ono ana ayi ahoma na firu ko ti misrawo oba opekasa de babru nsi jan ho na kotena dan na tifi eno ana ndi tufo jan ho na kotena dan na tifi eya chance ono oba ntokwa peni betena dan ba ko misrawo anwi adako nim di besi baby esi no nkwanso hia ya mowa amano ya mow amfa amano for all this years esi wo huru dia wo ya man nko no baby nyame ne hira de ya kakama me ne se fra wo free ho no ehemfa ena wo ko nanso ya wadwen se wo bekwa onyankobo be ma baby atra na watimi a sha brabo ate ubenya obi amana so mu dansa oni ababa wa wei ebe kasa mo transi abobra wudi agroba tete wo se akum wo ma me tiase wo papa tiase wudi agro aberewade akokoro mbesie
na wo cho le ko pa ba bi tira gin na wasum nyo na oba we de wo ka so de ne be bobra wa nka sa winim wona wonti apo yakotu sika ye kwa ko pa ya sama se makwa jisika no what do you mean apeso tete be ma ne sama na we na odi achi na me kwa me asofo kwa me di jangwa asemu bra jai no na kwata na ba bi na dweno okwa jisika ne se wo nkotua wo so ma wo bosi a wo ntua ada kaza na jure se na jure boda mana na wa se na hospital ye wo mo be metua aso wo boda masa like me hunu madam for your birthday na madam edem ote jinyase enne ye na woda Ewrade enhyira no na onfa mfie mu mfie so onko so amfa na mo nsisi ye na onhyira wo ne ma ene na sifo nyina Yesu tim amen ye kwa ma ne so 0558620300 0558620300 ye bra no eko ebia no obi pese obembe srewo Jumu TV no volume no asa wakasa se wo ba na wotie hu achi ye be yi afi so enipa na bedi nke aba ye be you afi so time no so aye be so ni ehunu say ya fa ko bia Jumu TV set no ansa no wa frɛ okay into 0558 620 300 0558 620 300 and 0208 340412 within the baby akasa free. Hello, within the baby akasa free. Okay, 0558620300. Within the baby akasa free. Hello. Within the baby akasa free. Pato me akasa free to praso. Beme na yetio. Pacho de mama ne yen de and ono no ye no wana. Any no your question I will be say. Within the baby akasa free. Hello. Within the baby akasa free. Friend me did be nana pokuna do no say me don't make akasa free station stage. Yo bema yenko. Madaroma asema mo kanene no beka se mia masem na mo de asi ho na mo kan. Madam me obachi me na wo nkwala miensa. Me man 200 cedi anopa Monday Wednesday mama 200 Saturday mama 150 cedi. Mo go ho the kokwas so am kin baye e de gufi adonwo ni niama oba no empejuma. 4.1 FM. Na osori na okekana sema oba sorry na ni bezia e da ho ni panties da ho jemu pasta okeka obedi watemta na nsen kura mi tu firifie enye ma mi bia me fere na nka mi me kura so diska akon de sie dia ware ni de nya ka one day na ka mabetena ho na ka me de Makosem aba me sise mo me kwa mi nya kwa nka bepam no nso nkwana no me da se pa ya me ya utie mi a wo de fa ye production lines no ya no afrɛ me ya no afrɛ me pa 0245 301462 no so ye betwa within the baby akasa free me pa cho enti on wa radio no me you afrɛ so TV no within the baby akasa free. Hello within the baby akasa free. Makasa peso. Abeka. Me so na mama me already. Mama was expensive diamond. Okay, me da say within the baby akasa free. Hello? Within the baby akasa free. Hello? Moko mi dia papa bi. Moko mi wa fa kwata papa. Ini aba maso wa satuma pon ko fi ase no tanko. Ini aba mama ma no be gafo nyina amoni adwuma na ko fi ase man se ma amoni adwuma papa. Mi dia aba mi si se yo betra ho. Mi dia aba mama o se mu brepi e wo no ho. Asemo bi ba yen ate wonye serious. Ana se bi wo betutu wonu a ana se wo be ye dey. So it mi aba no to do na person ba betra se e do mo asemba
The one you kunya say now the wo ba beta do ha wa ba. Ni ko ye kwada say when you serious. Sebema no e do betie mi a so fa no na no say won timi ne ntre mu a wo ba so pe na de no so pe wo. Timi ni abema no fa no wadi na won tuo na mo a e bebua no. Me diri say we tie ze no so bebua ne pa. Me da se ni aba papa bi. Me da so fa kwata papa. We di ni baby akasa free. Within the baby akasa free. It's my papa from Amania ready. Within the baby akasa free. Hello. Within the baby akasa free. Family of course, the person Sampa. Name yanko. The family of course, the person Sampa. Hello, within the baby akasa free. Hello. Within the baby akasa free. Hello. Within any baby akasa free. My family Joyce, cut Joyce yankwa. Ezra FM. About the serious crowd. I don't want to say. Maybe you come in here. Me da say also no kwete ni wonya ye fa ni otwato within the baby akasa free. Hello. Within the baby akasa free. I do sutakade ya me jamo pa na de maboduma ma me ho ateke me pa ha. Ana de se ma wo sentia emema ye wu ntam jama. Cha emema nka ya temu. Emema ye nka ya tem. Na so ene mo wo de mami ole papa itia de akoso abedru manini. When Catanche Menum, you say, the member blow away papa Paufi, and don't show your band here, so I won't go away. You're careful, not in Papa. What papa? Medase papa, yeah, from the mamma in 70 years, not sure, no, ne how one never winning in any. Sikana, you kunu and farmer. Sabianka, kunu be ebe shen, Sabio Bayer Juma, Nasa, Obe some shop you come on one yebi. Name ko wati ase market ko be kokra be ma no na oko enti wo hwa ase be bia ye ne ya pa ne ye se ho no sa patwo no be bia ne kunu no am se be ko market akodi dwa na ba now so se wuti a brand no so se ma no so e kan wo hia na oye dindin on pe no wasem ibi kasa ko no oy kasa boko mami kasa dedede now so still onye bibi gidigidi anaso ne ni yin sema no na according to mama na mema dodo sen ena so moyere eni ho me ba na wa no aduane asiwo ana se ne yere wa around no ni mienu nyina ahye kitchen no mo ye aduane na wanya be mo e carry ni say e won se baby no be ma ni edi fo kakra e bia na busuan na odi ne hu ehyemu mo no na so baby no e wo metena se if you say ebaya emme any de bia ntokwa bebrebe den ya na busuafo pressure na de man pressure na de man na ensanom no so no de yawo a ofam nu na no so na ma ne yesa ti ababa wan mum na wo se nka wonya mre ene ne kasa na so no so hwe na kasa de ne ntokwa be ne de if you say wonya ne an hojo enti de bia no ntokwa na so hwa branti esan so on peka san mpe de empent kwantino yesa na de bia no oba na sebe you say ye first no na abaya we beka ye ni se do church ni nsem na atum se na tese papa no ni timu yedi na so se ne etie papa no so afumu so dia na tese oba no krampo na na se mo nche da nyede because smart na awoma enye se bi efi papa no nemu wo oba no ne fiu now so papa no emfa eja obi enwu anaso ma pressure bi wo ho ye anaso onyina no so entete now so no asa wo feel asa ma me ne feel guilty bi asa senya ma papa no react no hu ne se papa no eba no ntimi maninti no yesa now so wo so hu ne se onu so ye nipa onu so feelings because obi wo wariemu na onya baba kumpo e de akwa bontia so pressure be ma ne abusuo so pressure baba no ebe so now so sense oni hwe ye oni bibia ye fa woni ntino ase waka na no atu oni obi obechechera sem bia atwe ni ntino na wo so de ensa no because obe ka twa kwampa won so de ntokwa so be hia
ewiase eto de me ase hu se wo kani e fa tete mana se e ko oha bi mu a momode se wo beka ne ho wone ne mfa sa oya no no so e fa mu bi no ne mo menya samre no na be yi ne ba ko ahye ne nsa if say samre no hia obi ene na kasa because samre na se wanya obi ene na kasa na ne opese onno mo nsa na so nya bibi a just ni re be fi ne ho na so ni nyina mu no wonu mo nsa na with some moment no wo di jaw no ana se sa dwendwe na fi so ade chia sa problem na eda so ho inti sa mu face sa problem no enye nsanom enye esu asem mo pe kwan bi kasa de se ne nipa na kuma beba fo na se nipa no se ne beba ne ho so se nipa mni no hoi odwe me ho ana se wenye me nko na me fa sa o ha we mu no so you relieve me with me and relieve some pains be ne wi asa won ko a for how bi mu a ma wo ye nyama ensese wo ye ebuso ma me hu so aje nhwe e wo comment section no so ba no ne o ye no say right and I say enye right ma me hu wo comment section e ho memma refi so be like na wa share na subscribe e de ama me ebuso have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplantechnologies.com.